clear tu lengai thatu te chibai ka bu ka chu Indian Super League sang ni somni panga tang somni paruk season khel tur isak ral te point ngai tak chungin a mangai margreti akal sana ngai ta a anin ngai hle ti chiang ani hun rei tak chung ISL mahuna chian lo nuin tun thla ni som pali Valentine's Day khan sang ni somni panga tang somni paruk ISL season kheltran ani a Indian football tan chuan thillom om lutuk ani a football mang ei zong le ei zon tum tu te tan chuan be seina kol a eng chhole tran ta ni ISL club Odisha Lampoin club dangte ang thovin season an tran chhole dona Odisha hian game masabera Punjab FC machon turati kha anni a amaro jo he match season lat postpone ani a achan hi hriat mai thei ani lova engponi se Odisha FC hian tun season ISL an game masabera interkhasi anlo mi khwal dona February ni somni pali zandar sariachen ve he game khel ani dona ni interkhasi hi season masalama I League champion anni a tun season ISL an game masabera khwal mola gowanen 1-1 in anin ne tok boka point khat anan lo chuak ngatani chu wang Odisha tan interkhasi lo mi khwali all sam don lova game munam tak ani ngei tura nga yang ISL mahun chiang lo taka wang Odisha FC lampo thok khat lai do khan anan boi chho man viau maya an tlapa na thok om zong zong te chu thule om ma a hlo an pek chun zom theiri lo tur thu an chua hial ani kha player te contract pati top leilok ri ani a an du ani phot chuan tlap dang ne na in bethei indoor thein ni thu an thril nge nge bokani amaro chu Indian football boy nen re lamapana ISL kheltran le ni tur thu soichian ani nu khan Odisha FC Lampoin an tlapa na thok tu te hlo an pechun zom le theita ni soitong khan kan ma February ni somni pali khian Odisha FC lam chuan tun season a an league game masaber an khel to dona chumi turatan chon in bot seina po an kalpui chhotran to ni Odisha FC forward Isak Ral te point in khel le turin Mizoram a chuasana ngai ta a amangai le lungdi Margreti po ngai tak chunga amang thari mai angai ta ni anin thla lai video hi lo en lok taila khani a anin ngai hle ti a hriat ani engponi se anin mule thuai tura ngai taila Isak le Margreti te hi ni kum sang ni somni panga August thlai holvel tanga inkop chhotran ni hriat anni a anin du tonin anin me hle bokani amaro chu milar ve ve anni ta ka chuan social media lama an chanchin an chungchang a chelamemo a thalamemo mutur atam mai ne chuan kan hriat angin Margreti hi Myanmar lammi ani a tongkam moilo ni su se ral tlan kan ti ang khani a zep thu cheng lova Mizorama ral tlan te musit na ngai nep na ngai theilo na atam maya amaro chu ral tlan nula chuan kan mizo tlangwal chuan omle hausa berte zingami lunga dum tlat mai ani ti chuan Isak le Margreti te chu anhanin kop chhotran ta a du sak tu tam tak an om line sel tu tam tak an om ve bokani tin soitong khan Margreti hi Burma lammi ani a ral tlan nula ani a Isak anena anin kopma a chanchin kan soi peilo kan khel peilo kha Isak anen kan mizo tlangwal chuan om berte zingami Isak anen anan
ingai zon tak nuai ro chuan Mizoram dung le wang social media platform sang achan chin soi kai anita a musit na tam taka toka diriam tu le sel tu po anga ani heti chunga anui sa ring theite melhim apureng theite aril ru tha maite afak oma a enton tlakin a personality mol mai hi a omane keini sel tu te hian hetiang zo zai sel na diriam na musit na hi tok ve ningat taila depression anxiety te hial kan nei mayang ti a hlo omane tum khatami zo tong mandan a tong dan tue moina ron zira social media lama viral a dar na sa hlene kan lo muin karinga mitam takin an hlimpuya an nuipuya mi thain khaten Margaret diriam nan an mangzuini khata Margaret response a chan le dan mol mai kha a tha ka ti a ro pui ka ti ni a pui tlin zia kha alangani kha atong dan anjir sakha angai hlut thu le a hlimpui thu aron soini kha a personal account tangin a post hong le ngatani chu wang he Myanmar nula hi fela a mel tha a pui tlinga a fingtel bokani Margaret hi sang ni som pasari khan mistin international Myanmar ni na alo ho to a sang ni som Nepali khan miss celebrity Myanmar ni na alo ho to bokani tin amai kan share tangin vlogger ani a vlogger ani ba ka actress ani tel bokani tunang laya hetiang nula fel mel tha personality thabok si hian wanga ani na le alo chor chuana chu engpon ro se anun hi enton tlaka fak aphuni tin kan soi kai du zo chu hei hi ni mi ring tho atu mai musit thei bik kan om lo ni ti hi chiang tlang ngu mi ring tu te poi siam tu pathian ina du taka siam te vek kan ni a chu wangin i mi ring pui i musit khan siam tu pathian i musit ti na ni a athil siam ngai ne ti na ni chu wang pathian ku chuak tho kan ni na zona hian kan in za ton tur ani a atu mai musit thei bik kan om lo ni kan pathian tu thiang hlim mathaya bung som ni panga chang somli kan enani chuan ti tak mevin ka hrila cheu heng ka u nau te berte zinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga ti in ni tin kan hmu ni tin ziak danglu ka bung ruk chang somthum pakhata he ti hian kan hmu boka mi in i chunga an tia in du tur ang zelin mi chunga pati veru ti kan hmu boka ni chu wang kan mi hring pui chunga kan ti hi siam tu pathian chunga ti ang kan ni a tin dan rang ka chak kan ti mai golden rule mi nin chunga an tia in du tur ang zelin mi chunga pati veru ti hi Christian te chuan kan nun puya ta na thakhop mai he thili nun pui thei ningat ila chuan kanin kara in mangai na te in u naw na te in khongai na te in du sak na te atamang a thalam hlir kha apung do don ani Krista betu Krista zuitu Christian tha intivesi midang musit chinte midang diriam chinte midang laka diklo takaro relte kan pathian thu na in kaltlat ani a siam tu pathian za lo na lian takani tin Myanmar lama kan unaw te chungchang kan soi kai lok anga kan Mizoram nge yan ronral tlana amaro chu voi tampoi an khoya tual an thata thalai te nun ti chetu kan ram mel malian dam doi le rui lo chi rang voi tam an lo to lut to bokani hengan chet dan he thalo maya kan mangai na he tiang an chang le thi a mangai tu le lo tuam hlom tu keini Mizoram a cheng te tan chuan ana thak ngoi ani chu wang heng thil sual ti tu te poi khoi tu te en phu anga hrem tur po an ni amaro chu mi then khat sual na wanga an vai mu dik lo mu sual ngal vekar hoi chu fu lova angai tu thui lo thak ani Myanmar lama kan u naw zo na thak zinga poi mi fel tam tak minun tlom men ton tlak tak hi an tamane ani na taka chuan pian pui u naw angai po hian mi zeinang lo tak kan oma chung kwa pot tiang thoin venga po khua apo ani chho zel ni chu wang ram mangzong phei chuan arama cheng mihring mi zeinang lo pui an tam dona sual tak anom line fel tak kha anom ve tho ti na ni chu wang mi thain khat sual na wang maya a vai lo mu sual te lo mu dik lo ngal ringot mai te a fu lova barma mi ral tlan an ni wang maya lo ngai sual ringot te lo mu sit ngal ringot mai te a fu lova a Christian zia lova hetiang ril ru puchin kan omani chuan
kanin enfia angai ni tinin musit na te indiriam na te hi tu man kan du lova kan ngai theilova kan huani kan ton du lo tur thili sumi dang paton tir loila a thakop mai tin isua zui tu kan ni angin krista thirna tlang atanga kan mi hring puite kan thir thiam apoi mo a kan mi zo la phua thiam puke minga tla khanin te kan mu thina ma a ang khata kun za thau tur hi tunge in thei thei ati ni kha moi khop mai chu wang mi hring te hi in thei thei in musit thei tu ma kan om lova mi hring kan in za ton hian nun po anuam ani engpo ni se khalam chu du tok taila isak le margaret te hi ni kum august tha chhovel tanga inkop tran an ni a anin mangaina para vulmoi emema mitam takin in me kan ti a an video te po kan no hlimpui thin ani du sak tu le lom pui tu tam tak anom lain sel tu le lo lom pui thei lo tok mi tam tak anom ve boka kha kha chu khorel calcium ve reng ani a mi hringina anuna aton tur ve reng ani thokhat lai khan an pahnia an lan dun na an thalak zong zong mai kha an social media personal account jang khana bota duak maya anin then manamo kan ti anin thenamo kan ti man hialani kha mi tam tak phei chon kan lo leinat man em a sel na le musin na tam takan to ka anin then ta nge ni mo tin kan lo sep ro tui manani kha amaro cho nu lok kan mu chu isaka kianga lukhu puan war ne na margaret ding lai ani a margaret baptism chan thu te kan thele zela he hian online then lo zia anin mangai na nge zia tiam tlate anti toni ti nem hena anin ka shia a an lom pui om khop mai Margaret hi ka hria sual lo chuan pastor fanu anin ka hria a isaka poi chung ko fel tak apui pastor nia soi ani ve bokani pathian trimi pastor chung ko atanga ron chor chuak le seilian ve ve an ni boka an nun zia amoin an enton tlak hle ni hetiang tak maya selna le diriam na an tok chung po hlim mel an la pureng theite voi khat ma an mani sel tu le diriam tu te an chang let mi lo te hi an enton tlaka an fak oma an nu na hian christian zedik tak mu theina omani soitong khan tun season indian super league hi february ni sompali khan kheltran ani towa damte kan omani chon kumin mei khatop lama khelzo ani dona chu wang na rei don lova tuna isakale margaret te lena tlang dang ri ma se rin om takom zelin anin phole thoi tura nga yang isaka hiana social media account tangin hetiang hena thla nap mai boka pathian in ompui chesela malsom na tam takin vur zel chero se hrisel le chak takin omla pathian da pasatlat la ani ne ma hruai zelang tina thani isaka hian amangai hena pathian lo da poimo tlat turina ti a vairama thathum thalivel chung thang bori turni ma se margaret tan hian athamon thlaka a hlo thon om lova isaka hi rin ngamani le engponi se tikhan tun tumatan chon gan du tok le phot mayenga kan video te tha in ti ni chon lo like kula kan channel hi no subscribe bok don nia thlir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam ve kole